Pemirsa pandemi COVID-19 ngawinang samian angge anu tering simo dresta anyar rumasuk widang pendidikan. Ringmasan membuat pandemi parikrama pendidikan mawah saking tatap muka dados ambarelaya wiaden hybrid. Simo dresta anyare puniki mamargi anu tin penglimbakan COVID-19 napi malih rauh mangkin sampun medal varian anyar Omikron. Rektor Uned Profesor Inyoman Gede Antara Mausang ring kuentenan varian anyar COVID-19 inggih punika Omikron samian angger masuk rame ring baga pendidikan mangdani sayan waspada. Paiketan kampus mangda nureksain malih indik rencana pembelajaran tatap muka PTM terbatas untuk mata kuliah ring semester sanija kirau. Sistem pembelajaran hybrid presida kedados sangselah ring galah ungkuran. Nanging patut lebang becik protokol kesehatan rikalaning laksanayang praktikum untuk tatap muka. Paiketan dani mempengabdi wewidangan kampus mangdeside ngewikanin tur anut ring kahanan mangkin inggih punika ngemargiang amongan-amongan ring kampus. Paiketan dani taler anut ring puarah sani kemedalang oleh pemerintah. Pemargin puniki dahat kabuatang sangkaning keselamatan sivitas akademika miwah krama pinaka prioritas pinih utama. Parindikan sekadi inucap taler kebaosang oleh Direktur Politeknik Pariwisata Poltek Parbali Dr. Andes Ida Bagus Butuh Puja MKes. Ring tengahing gatre panglimbakan Omikron, paiketan ide state nganutin regulasi ngenenin usaha nambakin panglalah COVID-19. Mejanten pemargin protokol kesehatan untuk personal wiadin kelompok, ring wewidangan kampus rajek laksanayang. Rumasuk ngejangkepin untuk piranti miwah uger-uger, tur prasarat sajroning nyokong prokes COVID-19. Raris Direktur Politeknik Negeri Bali PNB Inyoman Abdi SE M. Eko Mausang, PNB pindah ke perguruan tinggi vokasi, akehan pembelajaran praktikum kelaksanayang antuk tatap muka. Ya diastun asapunike paiketan danis tata maut saha nambahin panglalahan, wiadin klaster anyar ring pemargin tatap muka, melarapan negepin protokol kesehatan. Andika Bali TV.